Bonnie Blue yaryamanye n'abagabo 1057 mu gihe kingana n'amasaha 12. Naho vuba aha Lily Phillips aryamana n'abagabo 100 mu gihe kingana n'amasaha 28. Naho muri 2024 Lisa Sparks nawe yaryamanye n'abagabo 919 mu gihe kingana n'amasaha 28 yonyine. Iyi nkuru iragaruka ku bagore baryamanye n'abagabo benshi mu gihe gito gishoboka cyane, mu gihe kitageze ku munsi umwe. Mukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse. Iyi nkuru y'uyu mugore w'imyaka 23 waciye agahigo kihariye mu mateka y'isi irihariye rwose. Aka gahigo kakaba karavugishije benshi bavuga ko ibyo bidashoboka, cyangwa se ari ukwihanukira akabeshya niba ahubwo atarafashwe n'imyuka mibi y'ubusambanyi nk'uko benshi babishimangira, dore ko ibyo yakoze atari iby'i Rwanda rwose. Uyu mugore yitwa Lily Phillips, akaba ari we wihariye umuhigo ku isi yose wo kuryamana n'abagabo benshi batandukanye, aho yaryamanye n'abagabo 100 mu masaha 28 yonyine. Nubwo ibi bitavugwaho rumwe n'abamukurikira bavuga ko yaba yararyamanye n'abagabo 99 gusa, mu gihe we yivugira ko yaryamanye n'abagabo 101 muri ayo masaha 28 yonyine. Lily Phillips umwibone yabyivugira wagira ngo ni ibihuha cyangwa se ugukabiriza nk'uko bimenyereye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ibi byo kuryamana n'aba bagabo bangana batya bose yabikoreye ku karubanda. Ibi nabangari birimo. Lily Phillips mu gihe yari ari kuryamana n'abo bagabo byanyuraga live ku rubuga rugaragaza amashusho y'urukozasoni rwa OnlyFans. Uru rubuga OnlyFans kandi rukoreshwa n'abanyarwanda b'igitsina gore mu kwerekana ubwambure bwabo bagamije kubibyaza amafaranga. Ibi byakozwe na Lily Phillips, abantu batandukanye babibonyemo ko uyu mugore yaba yararitswemo n'amadayimoni cyangwa se indi myuka mibi imutera kwifuza abagabo ku buryo budasanzwe, kugeza n'aho atinyuka kuryamana n'abarenga 100 ku munsi umwe gusa. Abantu benshi barasakuje cyane bavuga ko ari ibintu bidasanzwe kandi bidakwiye, ko ari uburyo bwo kubigishiriza abana no kubararura bakagana mu ngeso mbi, mu gihe abandi bo babona ko ari uguca agahigo ataciye nk'amabere, ko yakoresheje umubiri we kandi ibyo bimureba kuko abifitiye uburenganzira, ko rero nawe bikwiye gutesha umutwe abitindaho. Ku rundi ruhande hari n'abandi bavuga ko ari ukumenyekanisha uru rubuga rusanzwe rukorerwaho ubusambanyi rwitwa OnlyFans, kugira ngo abantu benshi baruhururire bati buriya bamuhaye amafaranga menshi ngo abamamarize nakabuza. Niyo mpamvu yaryamanye n'abagabo 100 mu masaha 28 yonyine. Uyu Lily Phillips hibazwa niba nta ndwara yaba yarakuye muri iki gikorwa yakoze, ariko mbere yo kubonana n'aba bagabo bose barabanzaga bagapimwa hakarebwa niba nta ndwara bafite, maze nyuma rugahana inkoyoyo. Nubwo Lily Phillips yaciye umuhigo wo kuryamana n'abagabo benshi mu gihe gito, ariko hari n'undi mugore nawe ukiniza filimi z'urukozasoni akaba na nyiri OnlyFans. We yaryamanye n'abagabo 1057 bose mu gihe kingana n'amasaha 12. Nuko wabyivugira. Uyu yitwa Bonnie Blue. Nyiri OnlyFans Bonnie Blue akaba ari we mugore uzwi ku isi yose wabashije kuryamana n'abagabo benshi batandukanye mu gihe gito, dore ko twabonye ko yaryamanye n'abagabo 1057 bose mu gihe kingana n'amasaha 12 yonyine. Ku busanzwe umuntu uryamana n'abantu benshi ashobora kuryamana n'abantu 100 mu buzima bwe bwose. Ibi byitwa ko bisanzwe, ariko Bonnie Blue we yashoboye kubikuba ishuri 10 mu gihe gito kingana n'amasaha 12 yonyine. Mugenzi we Lily Phillips we yabashije kuryamana n'abagabo 100 ku munsi umwe gusa, kandi akaba gishaka kuryamana n'abandi 1000 mu masaha 28 gusa kugira ngo abashe kwegera inshuti ye Bonnie Blue mu guca agahigo ko kubasha kuryamana n'abagabo benshi ku isi. Nyiri OnlyFans Bonnie Blue avuga ko mu bagabo baryamanye bagera ku 1057, abenshi muri bo ari abagabo biyubashye kandi bafite amafaranga, ko nta mwana ubarimo. Impamvu yibi yakumvikana neza, kuko kwigondera aba bagore bakina filimi z'urukozasoni bisaba kuba uri umugwiza atungwa bya nyabyo. Guhuza urugwiro nabo bisaba kuba ufite mu mufuka haremereye, ntabwo ari ibya buri wese ubishaka. Lily Phillips waryamanye n'abagabo 100 mu gihe kingana n'amasaha 28 yonyine. Abantu benshi baramwamaganye kubera ibyo yakoreye ku karubanda, bimuviramo kwirukanwa kuri uru rubuga rwa OnlyFans. Yari asanzwe akuraho amafaranga anakurikirwa n'abantu bangana na miliyoni 2 zose. Ibi byo kumwirukana byazamuwe n'igitekerezo yadukanye cyo gukorera ubusambanyi mu muhanda aho bose babibona, maze bikanyuzwa kuri uru rubuga. Uyu mugore usanzwe ukina filimi z'urukozasoni avuga ko afite indi gahunda yo kuryamana n'abagabo 1000 mu masaha 28 yonyine. Agahita aba umuntu w'ibihe byose wakoze icyo gikorwa abona nk'indashyikirwa. Ukuyeho Bonnie Blue na Lily Phillips, muri 2004 hari undi mugore witwa Lisa Sparks wabashije kuryamana n'abagabo 919 mu masaha 28 yonyine. Nabo bakaba ari mu mubare w'abagore bazwi babashije kuryamana n'abagabo benshi mu gihe gito. Aba bagore uko ari batatu bahuriye kuko bari abazungu.
ntimukibagirwe kugaruka kutwumva.